Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti maitalo, aggaget ka, ken aramidem ti trabahom asipupuso. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Good morning! Ay na, apay nga itakalaing met. Anyat orasan. Shh! Di kalatan agtagtagari. Aguli magkalatan. Tailibre kainton madamdama iti meriendam. Ay na, kasanunday ta Daisy. 1 week kan akanayon amaladaw. Habit mun sa daytan. Ay, naaldawanak nga rod anak kariing. Ay, ada ni boss? Damagang pay laeng. Amumat anapan nakiseminar. Uy, amom, ada ichismis ko kan ka. Anya manunday ta? Ay na, amom ni Robert dita engineering. Wa? Apay? Ay, ada ka nun number 2 na si ka. Ay! Ano? Isumat lagaya makanayon ko ang makita anak kastambay jay mall. Kat ijay siguro ati meeting place da ijay number 2 na. Naluko matan niya. Ay, ang ne, kunak mano mangrugi kan nga agtrabaho. Ay, aguray ka mat taag-retouch sakpay. Ay, sana ka nakapag-make-up ijabalay. Ay na, dito'y kapaymat nga agsagaysay. Agtinag dagita agurot abuok mo dita siminto. Anya nga iti serbi jay janitor asuswelduan. Ay, manumanan a minutos dahil ta pa nag-retouch mo. Katni, ay, nagado ti ipaspasambot ni manager a paperworks. Agtrabaho kalataditan. Ay, padasak man da iti kagat-gatang ko a blush on. Ay, agkape-kapay man, Alma. Itay kapay anak kasango dita computer baw. Ay, jak pa'y masango mang pilong. Busy ang kapay. Apay asika. Busy ka launay. Dagiti ka kaduam. Pag nadaapag na. Kita ang ni Daisy o. Ay, jak pa'y masango ida atalyawon mang pilong. Itay ko pa akit kita at tigaraw ni Daisy. Naladaw lang arudan asimangpet. Jay pa'y lag make-up ti inununa na nga inaramid. Kat, naarjud gayam. Ay, timakderdan ka ni Julie. Papananda nga ta. Mapanda siguro agmerienda ijay kantin. Ay, awam pa'y naaramidan na. Agmerienda manay. Ay, agasam day ta asuswilduan ti gobyerno gay. Ay na, Daisy. Thank you. Dito in libre manan akan yak a merienda. Oh, kayat mo kadipay. Ang order kalataan. Ay na, bongga. Ado ti kwartam, Siyempre. Kastala ti biyag, agsusweldong ak nga rod. Maawanan ka di mo't iti kwarta da iti best friend mo. Ay, kaya't ko pa talaga ti merienda. Ay, bay amon day ta diet aday ta. Intun bigatak tong ag-diet. O sige, agorder kalata. Apay ngay akas la dudwa tamat dito'y kantin ag merienda. Ay, ano nga dagiti daduma? Aday jay dagiti daduma o. Kasla di mo matamo. Anya itaaya. Ay, huwag gayam. Mabayag pa iti sweldo. Kinunampay. Awan pa'y kwartada. Agtip-tipid pa'y lang dagiti empleyado ita. Katsika adon niya. Adulat ta ti datong na. Oh, benggam da ito'y istoryakan ka. Sige. Agistorya ka laeng. Talukatak da ito'y cornic abalon mo. Kayat mo, taisukata? Awan matsuka dito'y office. Ay, adabalon ko asuka. Ay na, kompleto ka talaga. Siyempre. Suka da ito'y anaggapo ija Ilocos. Mayat Bagay na dito'y cornic abalon mo Wana,
Mayat at talaga nga isuka day ta kornik. Bagay na talaga. Agoy ka. Ni Alma day ta masidag. Anya nga tamanan ti umay na ibaga, O, Alma, apay. Umay ko lang itiday to'y nalpas ko ang papeles. Idisum dita, tasyak ti mangtad ka ni boss inton sumangpat. Oh, adtoy. Alma, aramidam pa'y dagiti daduma. Tani, why, busy kami ka ni Daisy. Tila ibagbagamat si ka, Julie. Why, katalaga ta busy ta, O sige, ikan ijay table mo, ta ituloy mo ti trabahom. Oh, sige. Hala ka. Apay akasta ka ni Alma. Why, kaya tanya ngay nga rod. Naskan lang agtrabaho, tasayang ti sweldo na. Naggagat nga empleyado anya. Tay kunada ang mapagwadan. Ang mga adamot afteran na a promotion. Siyak ti right hand ti manager, Daisy. Saan may promote dayta, babae? Ibagakan ka. Amo, no asino ti deserve ang mai-promote? Sino ngay mo? Sika! Sika! Daisy, ti rumbang ang mai-promote. O sige, kornik pa more. Saan ka madanagan? Tainton maipromote gumatangak iti ado a kornik mo. Of course! Ay, awagan kanto iti Ma'am Daisy. Numapasamak dayta, agturta. Siyak ti makaamoy ti gastos. Ay, bongga ka talaga, Daisy. O sige, ituloy mo di istoryam. Chismis pa more! Ay, panag-aawid man ay Ma'am Alma. Wen nga rod, Mang Pilo. Iawid kong dagito'y daduma a paperworks ko. Tadyak pa'y nalpas. Mas daawak man. Nagaduti aramidam. Idinto dagiti katrabahwam. Agtugtugaw dalaang. Bay amon no iso ti kayat da, Mang Pilo. Ay, nagmalmalaw man nagchismis da Julie kan Daisy. Katidakas na. Nagsapa manan ang nagawid ni Daisy. Nagawid manan? Ay, Kunak no na panlaang EJCR. nasapa asinukon nila kay na. Nakitak anag na ditalikod ni Daisy. Anya a klase nga empleyado dayta. Hey, nagladaw lang arudan asumrek. Nagsapa pa'y nga agawid. Ay unay kakit din ayat at di naksardengan nga awag-awagan. Adda nga rod sale abang ijay mall ita. Day talasel ti pagalistuam. Di mo pang panunutan nga damat trabaho. Aguray ka man, lakay. Oh. Ay, isardang mo man tulugan. Isardang mo na. Anya man ang tinakitam. Adda nakita ka discount ijay paglakwan iti alahas. Ay, bumaba ang tamapan ko kitaan. Ay, di mo kunaan agumatang ka manan. Kaya't ko nga rod ti singsing. Ay sus, nagadon asingsing mo. Imbag lang nga damot i-flex ko ay ijay Facebook. May bagay kanyak. Tamom lakay, panagriknak, dandani akon mai-promote. Di ka lang mabain anang ibaga iti promote. Sika, mai-promote? Mai-promote lang, makitam. Ay, awan nga bilib mo kanyak kay. Nay, kas kamo la estudyantay. Ipuyatam pa'y dagita inyawid mo apapapel. Nanang, saan abasta papapel dagitoy? Napatig dagitoy apapeles. Tanya nga iti maganab mo iti da itangar aramidam. Kaya't ko lang ang maaramid ti trabaho, nanang. Kastamot nga tati aramidam dagiti daduma, anak ka. Bay anyon dagijay daduma akakadwak, nanang. Nabayagan dagijay. Uray saan da ngagtrabaho, okay lang. Ay, si kansalang matikasta nga empleyado. Ay, makaturturo nga kaon. Umuna ka maturog ang nanakaw. Mang Pilo,
Arasamot at agwalis. Kani, adapay aramidak. Ay, excuse me nga Roda. Tumakder ka pa'y B8. Ma'am, kunamot awan pa respeto mat. Ay, masapul nga awagan ka iti, ma'am. Ay katuan apay ni Alma. Awagan mat iti ma'am. Wun ta-deserve na. Apay, siyak, saan ko deserve ti kasjay? Kayat mo samat nga ipadimot ka. Janitor ka lang nga agpaiso. Agalas 12 bakit? Maturog ka na. Jack pa'y nalpas na ito'y drama, abuy-buyaak. Maladaw kanto manen amariing inton bigat. Sapay nagrigat ka ariringan. Empleyado pa'y tikasta. Ay, dinakman disturbuan. Kas makita mo't, madamang agsangsangit Ay, kaasimot jay bida, iti pinamayan jay kontrabida. Sige, maturog kalatan no kayat mo, lakay. Kasangsangpat mo laeng. Wen nga ruwed. Jack na nga iti breakfast. Iso dito ya kon office nga agkape. Ay, ayun gayam. Si Mang Putan ni manager. Ha? Si Mang Putan? Agpapasubmit iti report. Ja report mo ngay. Kitaam nga agkap-kape akpailaang. Sige Sublian kan to inton madamdama. Mapanak pa iji ayan ni Alma. Ay, mabitlaang. Wa? Nakitam ka di dyan flex ko asing-sing. Kat no nag-like kak. Di kan samot nag-comment. Ag-comment tak inton madamdama. Lipasak pa ito ipapaaramid ni manager. Adto'y dagiti report ko. Kompleto. Dahito'y may sa folder? Adda amin ditan. Bongga. Nalpas mo amin dagito, Kut, impuy-puyatak mo't Sigurado maragsakan ni manager. O sige, tamapan kung itid dahito'y kan ni manager. Ma'am Alma, ada may palpalapayag kanyak. Nga dansa ka nung may promote itaatawain. Ay kat mayat ano kas tamang pilo. Ay, no siyak di masuraut. Sikati kayat ko ang maipromote. Ay na, adayo ang mapasamak kanyak day tamang pilo. Ay, alangan mo't aday dya adi si ti maipromote. Kat no nagsadaut. Nabayag nga minun. Iso ano adaman maipromote, iso day tamang pilo. Ay, ad-adan nga agpalastog ano maipromote. Basta siya, aramidak lat ti trabaho. Ay, kwa balasang kaw. Adan ko katapagsasaw ako nana. No kayat mo ti maitalaw, aggagat ka. Kain aramidam ti trabahom asipupusaw. Ha? Tawan ti maganap ti ambisyon, no puro maritis aramidan. Kasla nang kumutdaytan mang pilo. Kastala ti biyag Ma'am Alma. Aramidam iti husto ti trabaho. Sige, Ma'am Alma. Effort pa maur. True, mang pilo. Ay, una yun. Di nakmanon sungbatan da dyan lalaki. Hello? Ay no, itay palang awagan ka. Busy ak nga rod. Tadamat trabaho ka akaskan ka. Umay naksukunan, tama pa shopping. Ay, oras ti trabaho. Shopping ti pampanunutan. Umay kawan no saan? Apay, di ka mabain kadagita kakadwam dita, akas tater aramidan? Ay, pagbain ako kat gayem ko ti right hand ni manager. Ni Julie, no amom. BFF ko day jay, kunam siya. Congrats! Ha? Anya, congrats! Ay na, promoted kan. Awagan da kan iti ma'am. Ay, kunakon kahit.
Maipromote ka talaga, Ma'am Alma. Ay, di pa'y marikrik na kung dahito ang mapasamakan ka. Ay na, agyaman ako na Ma'am, ururayin na ka ni manager di office na. Aywan, agsarita kami. Si Kamot, ipampanakal ko asi kati right hand ni manager. Ang apay ngay, aday di nga Alma tinay-promote? Ay, pasensya kan, Daisy. Saan mo't asyak tinagdesisyon iti day taabanag? Sapay 24 kg bracelet a ginatang kukumaaparakan ka. Ha? Ay, sayang, Mat. Bagay mo kumapay dayjay. Ay, 24K ko naman. Katitid mo latakan niya kun Uray saan ka na i-promote? Mabalin ka di matikasta. Ay, gayam. Speaking of ited, ada ited ko kan ka. Ha? Anya dayta? Memo. Dayto yung Memo. Ay, apay ngay dayta. Ay, dinakman angawan iti kasta si ka, Julie. Memo, ajay ka na yun apan nakaladaw mo. Ken, masapa ka nga agawid, amagmagnakapay ka no ijay likod. Amuklatan. Adda talaga timang daddadaal kanyak. Adda umapapal kanyak at aga ditoy. Ay, basam nga minday ta memo aparaken ka. Basaak man. Ay, unay matanday ito yung aldaw. Nagapa kami lang arudan kanila kay ko. Makaawatak pa iti memo. Ay, inayon dan sapay dita jay kanayon apan panangan mo iti cornic. Ha? Uray day jay? Unay matan. Kat no medyo atidog da ito ang memo. Ha? Pati pa nag-make-up kan pa nagsagsagay-say ko? Ay, gayam. Ingka congratulate ni Ma'am Alma. Ta isukat nga ron tina-i-promote. Ay, hindi mo liplipatan nga awagan iti ma'am. Ta isot ti ma'am mo itan. Ken, laglagi pam ti pagsasao ako nana. No kayat mo ti maital agagat ka. Ken, aramidam ti trabahom asi pupuso. Wen, Julie. Ikarigatak kagbaliw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti maital aggagat ka. Ken aramidem ti trabahom asi pupuso. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.